Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka rero tubagezeho amakuru y'ingenzi yaranze kino cyumweru. Reka amakuru yacu rero avunaguye, reka turi bunyarukire muri Amerika turebe mu rugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuhindi yagiriye muri Amerika, ibyo amasezerano basinyanye uko ameze. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'ubuturanyi cya Bangladesh turebe premier ministre mushya watowe. Tuze kunyarukira muri Canada turebe irasanwa aho barashe mu kigo cy'amashuri. Tuze gukomeza tugere n'i Burayi turebe inama iheruka y'ibihugu by'i Burayi yateraniye mu gihugu cy'Ubudage. Tuze kurangiriza nk'uko bisanzwe muri Afurika aho tureba inama y'ubumwe bwa Afurika uko yarangiye. Ubwo rero turangirize kandi no muri Ethiopia, turaba tukiri muri Ethiopia tugere no muri Afurika y'Epfo nk'uko bisanzwe. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nk'uko nari mbivuze. Reka tutangire amakuru yacu muri Amerika, aho turi buganire ku masezerano igihugu cya Amerika cyagiranye n'icy'Ubuhindi mu byerekeye ubucuruzi. Muri ayo masezerano azashyirwaho umukono hagati mu kwezi kwa gatatu. Ayo masezerano agaragaza yuko igihugu cy'Ubuhindi kizakora business na Amerika ingana na miliyari 500 z'amadolari mu byerekeye ibintu bya tekinoloji, nko kugura ibikoresho bya moteri za helikopteri no kugura ibindi bikoresho bya elegitoroniki bikorerwa mu gihugu cya Amerika. Naho Amerika yo ikaba yarahise ivuga yuko igabanyije imisoro yacaga ku bicuruzwa biva mu Buhindi. Byari 50%, Amerika yahise ibishyira kuri 18%, kandi isezeranya yuko izongera kugabanya kuri izo tarifu cyangwa imisoro mu gihe bamaze gusinya ayo masezerano. nk'uko nabivuze ni hagati z'ukwezi kwa gatatu ukwezi gutaha. Mu bintu rero Ubuhindi buzatumiza kandi muri Amerika harimo ibiva ku buhinzi, harimo ibigori, bityo harimo ibigori, soya ndetse n'amavuta. Cyane cyane yuko abahinzi bo mu Buhindi bakaba batishimiye ayo masezerano, kubera yuko bigaragara yuko ibizajya biva muri Amerika bizajya biza mu Buhindi bidatanze imisoro, bityo bigaragara yuko ibiciro by'ibiva muri Amerika bishobora kuba biri hasi kurusha ibiva mu Buhindi. Dukomeze rero tuve mu Buhindi tugere ku gihugu cy'abaturanyi cya Bangladesh, aho batoye ejo bundi premier ministre mushya ariwe Tariq Rahman, wasimbuye Asifa wahungiye mu gihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza. Tukiri aho ngaho rero muri Amerika, Amerika rero tutumba ry'intambara hagati ya Amerika na Iran riracyakomeje, aho Amerika yohereje ubwato bw'intambara bwa kabiri bugiye kwegera hafi ya Iran. Ubu bwato ababikurikirana hafi bavuga ko bushobora kuzagera hafi ya Iran kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Babajije Bwana Trump ku miteguro y'iyo ntambara, avuga ko ubu ikintu gishimishije kiteguwe bazishimira cyane ni ukubona ubutegetsi bwo muri Iran buvuyeho buhindutse. Tukiri aho ngaho rero mu gihugu cya Iran nayo ikaba itangaza ivuga yuko uko bizagenda kose izatsinda iyi ntambara. Tubibutse yuko mu cyumweru gitaha habaye inama y'ibiganiro hagati ya Amerika
hagati ya Amerika na Irani, ariko kugeza na n'ubu ngubu biragaragaza yuko nta musaruro munini wo guhagaritsa iyo ntambara wavuyemo. Reka dukomeze rero tubitege amaso. Reka twambukire rero i Buraya. Nako tutaragiye i Buraya, reka tugume muri Canada ho gatoya, kubera yuko mu Canada burya bamwe bayifata ko iri muri Amerika, yego, kandi ariko ikaba yita cyane n'ibintu byo muri Afurika, kubera ko n'iyi nama irimo kubera mu Budage, Canada nayo iba yaratumiwemo, kubera ko Canada nayo burya iri mu bagize NATO ikaba ari ibihugu by'i Buraya harimo na Amerika byishyize hamwe mu gutabarana. Ubwo rero muri iyo nama reka rero yari bari nyikoberezaho yabereye mu mujyi wa Munich. Uwo mujyi wa Munich ikaba ari wo wakiriye iyo nama ku nshuro ya 62. Iyo nama ikaba yarabaye ku tariki 13 kugeza ku tariki 15 z'uku kwezi kwa kabiri. Hakaba haratumiwe abagera ku bakuru b'ibihugu n'abayobozi b'ibihugu bagera kuri 60. Ubwo abatumiwe hafi ya bose ari abanyamakuru n'abandi bose n'abashoramari, bakaba bagera kuri 260. Ibyigirwaga cyane muri iyo nama byari umutekano na polisi y'u Burayi na Amerika ku isi hose, ku bihugu byose by'isi. Muri iyo nama rero Canada, wari uhagarariye Canada, yavuze yuko nawe yishimiye ihinduka ry'ubutegetsi burimo guhindurwa muri Irani. Avuga yuko ibihano byafatiwe igihugu cya Irani bigomba kugumaho kugeza igihe icyo igihugu ubuyobozi buzahinduka. Ubwo rero muri Canada reka tuvuge irasana ku kigo cy'amashuri cy'ahantu hitwa ngo Temple Ridge, muri ako gace aho nahabarirwa mu gice cya British Columbia. Uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 18 akaba yarishe abantu bagera ku 8, harimo umubyeyi we, mama we na musaza we na step brother. Ubu ni musaza we wenda badahuje papa cyangwa badahuje mama. Ubwo akaba nawe yaramurashe n'abandi bana 6 rero bose bagize 8 b'abanyeshuri. Bivuga ko uyu mwana w'umukobwa akaba yari afite ikibazo cyo mu mutwe n'imiti yafataga. Akaba ngo yaraherukaga kuba yarajyanywe mu bitaro kubera ihindagurika ry'igitsina. Akaba ubundi yaravutse ari umuhungu ahindura kuba umukobwa, bityo rero bakavuga ko ihindagurika ry'umubiri we ryasabaga imiti n'ibindi byose kugira ngo bigendane n'iryo hindagurika rye. Mu kurangiza rero reka tuve i Buraya no muri Amerika tunyarukire iwacu muri Afurika. Muri Afurika reka tujye muri Ethiopia, Addis Abeba, ahabereye inama ya 39 ya Afurika zunze ubumwe. Iyo nama ikaba bavuga yuko ngo yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi 20, harimo abanyamakuru, abakuru b'ibihugu n'abashoramari bose bagera ku bihumbi 20. Ibyo bikaba byaratangajwe n'ubuyobozi bw'igihugu cya Ethiopia. Tukiraho muri Ethiopia kandi turavuga yuko abahagarariye ikinyamakuru cya Reuters cyo muri Amerika bakaba barambuwe uburenganzira bwo gukorera icyo kinyamakuru aho ngaho muri Ethiopia. Bivugwa ko ngo batangaje inkuru itariyo, aho batangaje bavuga ko Ethiopia irimo gutoza abasirikare bazajya gufasha
abarwanya ubutegetsi bwo mu gihugu cya Sudani ariwe muturanyi wabo. Aba barwanyi rero barimo gutegurwa muri Ethiopia, bavuga ko bari abo kujyanwa muri Rapid Support Force ariyo irwanya ubutegetsi bwa Sudani. Mu kurangiza rero, reka turangirize amakuru yacu muri Afurika y'Epfo, aho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze yuko agiye gushyira imbaraga mu gukemura ikibazo cy'ubwicanyi n'abamayibobo aho mu gihugu cyabo, kandi agatanga amazi meza mu duce twose tw'igihugu. Ayo rero niyo yari amakuru y'ingenzi yaranze kino gihugu ayo yari amakuru y'ingenzi yaranze kino cyumweru. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, bifurije kugira imigisha y'Imana nk'uko mpora mbibifuriza. Ciao 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 ciao.